Bismillahi rrahmani rrahim. Wanama wa Komori walio hondani mwanchi nana walio hobonzie mahanchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudia uskale wonu baisha connexion yombi ni renge shabaha shinu ni hadisi ndaminanye sha apparemment ye connexion ngiyombi swafi donc kabati taratibu nyindwaji ya ukaradi mi déplacer nende male hondwaji ngarajo essayer régler ce problème hizo wakati hondwaji banda mida minji razia rito ufanya mipango vanu leo rideside rideside leo wenu rimparen haruma mpango wa nyumeni rujulu ufanya hena fumne mure analyse et actualité politique iliyo harumwenzi hatu nana hufanya namna ya ukaya rimbuweni macho haruma izivutikao ndezendelea uzinu ardi tena eitowe emafikira ilunayo Mwenyezi Mungu harinka ishabaha rinike wandu aji yemaka eleka umrongo waonise izo waonao bao harumazi votizini hususan ngarjuka za nuko msisindiyo harumu wandu ikao do walu Faransa ha ye point de vue hatu ne namna ruwanao zivotizini katifanya mpango nifanya barnaba jifanya mpango wa saya shekena ukiri parce que connexion gyombi amchotimizi yemba bino ranzi ngesa ila rijera ameliore ze conditions ze materieli za uruhusu rifanye mpango ujuka na kalite ya connexion njema neza dunga rishi ya kaya ngabo voti za magouverneur na voti za marais wahenzi izoranzuroni sa ndani do woni sa position ya hatu mimi à titre personnel sa ndo mhadarwesh ikao mimi ngamjiwazo membre wa diaspora ya Faransa ya Komoro ilu Faransa ngamjiwazo kaya mimi membre wa mi president association ya Komori ngamjiwazo kaya mimi entrepreneur hundu Faransa na Komori. Donc ize kasetizo zondaru mimi mbaba wana mimi ndo nisumisa wana mimi ndo ni fanya uhazi ize kasketizo zondaru ngamzirumio haune ngamonzirumie noni se point de vue na kaulinda harmonia sign ye harmonia numero ya madoinu ngamjonisa point de vue hangu mimi eskonge la dimuze votizinu wandu wenda mweze vote ngoja la dimu wenda mweze vote izo statizamba zista tsamba kaya pour moi ila dimu riboykote eze votizinu watike hata mwandamu ya jonda kandida ekati presida ekati azali wae no ma gouverneur wa hahibahi zabar hindi ekale weyinu ngamjele amnikose raison ekale weyinu ye opposition kamil wamba ukaya kwa tukubali ye sharia sharia mshinzi c'est-à-dire kwamba constitution yakauvotiwa yakautongeza rjerenja mweze voti zenu wafanywa vote hasibabu ndi sharia isho uende na abo kwa jaka ushikubali waja wa conteste
ye commission électorale ihanti ito wa hanti wa kuru et cour constitutionnelle itola watula tiji cour suprême ou quelque chose comme ça. Ngamja kubali principe hiyo. Wahanti wa commission nationale des élections wafanywa na loi électorale ikao kamjarelo shawiri ikao yelwa yo wiyo ngiyo injuste zengozo zonti pia mzikritike sha ira isika ja change et daoula balamba dabo ndabo, c'est-à-dire le électoral ikao ngu parsomdu haka candidat paroka candidat na abungera double nationalité ajaba ngonja ki candidat mbaka na ujoka na double candidat na banule wenu amba ukaya komoro wakubali double nationalité et comme wakubali double nationalité ukubali kama joka mkomori ni kimfaransa jeli kum joka mfaransa haka mkomori mjoka mkomora kimfaransa wanu il y a deux statuts mdujo kam faransa haja demanda kem komori mdujo ukaya par exemple mkomora haja rende ham faransa quelles que soient les circonstances ikola dimu au moins wa à partir du moment où wakubali kama mkomori ngami noraya washkomori yaboke jela dimu unitinie restriction haruma ze droit ikaw la dimu kan égalité de droit par rapport à un citoyen wasaya parce que mimi ngami citoyen en plus cha ketula mule wenu he environnement ilio faransa no mala hundo ajokaya baisho huzeli wa faransa hutomboleziwe shaya ngombo kangar fanyo shara ngarjo nationalité ngar distante wa jeni wanatu ngo distante wa jeni halafule wenu ngona basi pas grave ngamronti shamjonda zangu kumuri shabala kumuri tena kujomba kaya wala wewe kartuhuaza donc mimi hamfanyo hama yo erreur monumentale ya ukaya wa décourage wala wakana fikira wakanda jua rentre hawala na fikira wajukanza wajuaji ngenda wa contradiction hasibabu ya ukaya edawula ya kumuri le wenu ngwajifari u hekipi kwamba sela kanti ne mimi ngamkritike sela kanti yo shanga mwi saidi ngamjibiwa na ze performance shanga mkritike ukaya leo sala kanti ya kafanya majority gishirna mararo au gishirna na mwecha wata hata joueur mzima ulu hamwe championnat nationali sha 100% hema jurara wa ungo robonze yabonge unisa ukaya niveau ya mpira harimwe nti hatu ngyo dingoni contrairement helando joko ushe performance obonze wafikirika wala wandu walo komori na bala tinde ke reflète et réalité ya he championnat de Comores, championnat de la mort, championnat ya nkodo, championnat ya corruption, championnat ya ndrabu bono halafule wenu huri wo mshihundrao ngamshihundrao sabundu wana wa head diaspora shanga mjomwambi wana wao kangu jua mpira utukuze Komori shakuna ujoka kandida Komori azali ngojuambie soprano na urenge medai humnika hambakaye membre d'honneur soprano mimi njapor kubalukaya olangu ngutukuze Komori yem Komori shakatutumize Komori parce que Magic System wao wabalimbo la ki asili la ki hao wali impose harmoi dunia kamili ngalishilo kwa mshahara de muziki tijo kubaluka soprano ngu influence ye culture comorienne ye porto drapeau culture comorienne ingebala grâce à soprano ele jimbo la shikomori li jempose hamanda bo e kupedekala jempose hamande rumba ba jempose hao ingebala wadaha hao bala daira hao je sais pas quoi irende ha muziki parmi les répertoires de ces musiques comme les rap et les autres choses. Donc même Fikirama c'est un Comorien qui fait honneur à la France. Donc sur ce point-là mimi ngamkubali ngamjifaharaka wa mkomori hamado ronti pia shantu aminu kaya ngeladimwa mérité médaille d'honneur ya Komori parce que katu honore musique ya Komori kajafanya ndongo harma et culture ya shambal gretu samkubali kaya ngusaidio ngutukuze Komori shapko na kubali ka soprano ngojoka kandida par exemple. Donc mimi ye point de vue yo ngamwiremo halisi hasibabu ya ukaya lewo inu ngojo harmo sharisho ngojo utunguoze wambie mndu ya tungumba bahe au ya tungumda zahe hau ya renonce ze droits za Komori ainsi de suite e kauri kubalika so Komori ngamtorenga au niveau civique ne
ne concordance hazen ngo zinzo pia ila di mukaya rikane égalité de droit, d'autant plus ya ukaya ikakomori ngenshiule weinu o 80% ya hesha tungiza wa komora supporteo ye file social ya komora gabajaha sécurité sociale gabajaha chômage gabajaha ituka uyonte amajoneleze fundi mlikoli hau infirmier ulibwa zihu 20 par mois hau zumengo miraro par mois waundo walibo menchi ya jo fanya mezi sita raheja libwa na abaka ngufanya kursu ngeladima rumezi huizili c'est-à-dire 20 euros hena usiku yabo c'est-à-dire ngeladima kana mshahara wa zumengo mirandaru par mois de ya jo wula kadon nzima c'est-à-dire yale masihu hau yale mtana yabo ngeladimu jeleze ukaya yabo emana wakomori wa supporter riski hamandi yo yabo ngabundu ajinga bomba kwamba file sociali zinu ya ladimu zi remplacer APL ne allocation familiale wandu walo Faransa parce que kaba sidaho la Komori presque haumji utona mru ufaransa wandu walo Faransa ngwa juweo support sociali harumenti yo ngwa 80% heze investissement zifanyo harume miji hatu ranzi mwenje ranzi pare ranzi machi waunda sinder tsangao rijana fanya zango woizo donc le wenu kuna ujamba kakartina droit ya ujari fanyi ritarumu yensi riendese ala mapesa hatu rabi hao e mapesa kumu rabi hao yatende banque mondiale wa kumu rolo bonjo rabi hao yatende banque mondiale yatende agence française de développement yatende wandu wanti pia na wewe kuna ujawrizi ya le wenu renge mapesa hatu chambe kakamna ujo kama kandida iyo c'est pas normal donc mimi kaufikiru kaya si wa Komori la dimurike unanime ya ukaya rizieze voti zitifanyie hata chaque tula dimu wanadamu wafe havoti c'est fini que tula dimu roho nzima ena mnaje karti obligé rendera fanya mandomano ho pareni shanga sina mwayeza uziaze voti zinu ena mnaje haina kandida wonge na mji omji wa hao nguona daho nguona hinye nguona ona mji nguona mkonti la dimu ndo afanye bunjilo ambe makandida ishia sisi wa mtuje ramba ukaya azali kutunda kandida kana ushindari mzemane dolo mwezi shanga sina miji mindo aji parce que banu ya mndo nanzuru nae azali ila dimu wasingani mzi Hamidu Burhana tsende ila dimu wantujini mzi mwenye baraka tsende ila dimu ambe kautsende cette fois-ci na mrenzi yafanyele kumbila hahe yalirenge haeche isaila na damu pia ngojujwa kakajafanya voti daina wangu parce que ranzo mandoni mwafanya réclamation ya ukaya e constitution comme jakubali mkaanza regarder tournanti nyonti pia vous êtes parti à l'encontre de tournantino parce que il a dit mwangalie harmoise partiza hanyu mdenge kandida mtuwani kaunge etabli ngazijara nzime hamitano mumbehe par exemple engeko mkantaze voti zende nzuwani shanyo tipia yo hypocrisie nyoti pia ngamjivi wao shanga mjasubuti mwafanya mkahanza mtoweze voti mwende makandida shanga mjasubuti mndiyanga mjofanya maganyuma solidaire na nyina wanzuwani shaizo ngoza ndrabo nyoti pia abantu kwa juloka nyona fiki izoke jafanyiha ezabili tena ila dimu mwangalie mwono kaya mwabanga mjakubale sharia ishamkonti constitution kasi ja changewa malgré ça mwende candidat abanzi wenda kubali wenda msharia shila yabo ushi kubali indirectement mjamwamba wafanywa loi électorale et loi électorale yo mzidoka kuna ujo mda para ranzi par exemple mdo amarija yenda candidat hata ranzilo na mahishireni yenda candidat yajia tolwa harumwaze voti leo yo ye kisharia izoke jeladimu yo hamba loi électorale dirigée contre des gens nabanu loi yeke do fanyiwa restrictif loi yo fanyiwa élargie c'est-à-dire pour prendre le maximum des citoyens. Le principe de la loi c'est de faire en sorte que la plupart des concitoyens de toute génération, de toute religion, je sais pas quoi, se retrouvent dans cette au code électoral. Na nyinyi loi mo ifanyangio restrictif na sisi ngamjusubuti nzambe ukaya ye diaspora comorienne en France ranzi ngiyo plus nombreux
hane diaspora ya diaspora hana population à la Grande Comore parce qu'on est estimé aux environs de 300 000 et quand on voit le français bahi chez Carson on voit le Bouchine ainsi de suite. Donc abo mimi à titre personnel ngamono hama opposition msede parce que banu parmi les prémices za hejuka huja wandonga lesbira bahaini mjua kaya zinu mfanya réclamation kama sina hata réclamation nzima ya kubaliwa la moindre de chose mjua exige kaya bahainu quel que soit les votes qui fanyiwa change la dimu mba prisonnier politique wa bulu aranzi wa rohe sambi salami tout ça au moins ça et c'est là ka wakubali wa buwa shabu ngabo dialogue sha kamtina hata condition moi demande ya validewa comment mjoka ukubali ukaya ze resultats zinu et ze votes zinu ngajoko kaya transparent ngabo eza saya tena nyinyi ye sharia shinu kasoni sa kabati credibilité par rapport à zonongozini mbitowa ye diaspora wana wa hamstadiri mkubali kanusu ngo wa Komoro nusu kwati wa Komoro yabo hizo ndongo ikao zikaula dimu wa Komori pia wa haraye wamekartufanya zivoti hata ikaula dimu ke parmi ze proposition rozbalia ondo bali ya proposition kume za anzozi changewa wakubali wa mbili haundaru ndio wende shaka mna ujua mfanya ndongo ikao kabati hata proposition zima wafanya kubaliwa kashanga mwenda mwa election quand même. Donc wando wajatu comme ziache il n'est pas question Julius Malema karongo juzi akarongo de président Mkenya amba s'il vous plaît ngabo vote ngabo itisha il faut plus que il y a des citoyens qui meurent à cause des élections. Yo c'est clair et net. Donc kabati sa do samoroni on doit faire madamano on doit te mabarika non c'est fini. Kabati mtu kwa ujauzingaraza mvuho haho ya hutowe wenda mwabunjula siasa nyinyi wenye mji ganyina pouvoiri ya ushinda mwende mwambie makandida wa miji ya hanyu ukautende harmaze votizo sino ngarjo hubanise hangarjo hulaba watike mandamu ujoroha harmwe miji ya hanyu ende kandida tujini ngamjazifanya shele fumbuni ngamjazifanya shele mtuje ngamjazifanya shele singani ngamjazifanya tilimwashongo ngamjazifanya shele bahi kikingo juo wendo hamba wakauhibi vote ngujokaze vote hizo ngamjo uhiba donc ça sert à rien maudu ekeze vote zino azali ha hundu ha 55% kamtina droit ya soparni mabere soparni rwanda bakarna wana parce que nyinyi de communication de ya mtinzeni nous les Comoriens namrirenti loin de votre truc namrirenti loin de votre truc iyo de position hangu ngamzambondo ukaya pisco mkubali emiji hatu ikubali wana watu wende makandida ikubali mreseve wando wajafanya munjilo mijini hanyu ikubali ukaya na boze ngamjua ondoka ze condition kazi reuni bahia bokeze voti zifanyiwa ngamjua ukajodu ngabo ze votizo kabanga azali ngondo ya kensi yabo makandida wenda yabo wawando makandida walo complice ya détournement des élections parce que wando kauja wanike crédibilité yeze votiza zali yabo maudu mtije msiho pareni amani pile wanadamu wamba wasihewa wane parce que karna wana yabo yujuhonda president wa hundu wonde president wa henti ekazala hundu yabo ndo joka president wa henti kamna uto manipile wa Komori tena halafu sisi wanadamu wa diaspora wa Komori diaspora yote parti politique quartier obligé dunge quartier na candidat diaspora ya beaucoup de partis ngabo wanadamu wengi walohunu walona point divergent shanga mzambondo kaya yeri kubali sisi ngamparo hadani majoro hesala kanti wati kubali waono kaya ngabo coupe du monde ngarendao amweze votizino gela dimu lance appel ya grève kaya kwana honore ye appel ya sélectionneur de Comores ra sharia shinu sheja change wa habaha hau wafanya pro wafanya wasinye wa amende parce que banaba hailisti c'est publié là c'est trop tard change la dimu wa impose
ondo alima porto drapo parce que e mapesa hatu rabe hao kwa tukubali karna ujo rense famiza hatu afi hanzaya karna ujo rense miji hatu watikane menje karna ujo boycott na bekar tube amba hendo cha au moins sina possibilité na rumie sélection nationale nuri impose ka kartu henda harumwa mpira kartu henda mo compétition mpaka eze droit civique za hema citoyen comorien établi à l'étranger de nationalité comorienne ou double nationalité mpaka ziretablissewa ngaranzao haina election wakema depute wa komori wajovotiwa harmo diaspora ngeanzao haina election municipali wake adjoint au maire en charge wa diaspora haina mji haina commune ngeladimwa kane adjoint au maire ujovotiwa deneze equipe jokanda abo ngeladimu haina katojo kwa election ema kandida wa komori wajoka henda wakubaliwa sans condition de présence harmo territoire ize conditions hizo ngeladimu ziribalie riziro au rizibehe halafu izo ngeladimu rijempose hunu haba hainu karna kubali wandu warangensi hatu waifanye kayo hao e diaspora nga sina role et quel que soit les partis politiques joka ukaya shangela demurikane point zilona convergence nzima et ces divergences ils ont réagi sur le modèle économique islamique je sais pas quoi shanga sina intérêt commun ya la demusisi rikenizo rizibali riziporte iyo de point de vue hangu kaya bandara unisa ukaya minti d'accord les élections zifanyihe bandara unisa kama minti d'accord na unisa eze raison na unisa namna jerjo uboycotter les élections ya baba hainu ngamjo nionise ye point de vue hangu par rapport ya he d'abord amina inu chronique jokao ikamjo do fanya tous les mardis de 18h à 19h30 donc ya bon sina ushinda ni regrouper zango zo hadzima hauta hezikane mana chapisco uze vote ngasifanywa mimi nti ngami obligé nifanye analyse critique nifanye des propositions ronise yenamna et point de vue hatu pour aujourd'hui ngamjo ngara analyseo ye listi ya hema candidat ya retenewa harmoise gouvernement hamwa les élections de président wa union pour la première fois admettons kaya zinu voti joko fanyi hando wa komori nganye na shua ya analyse wandu wanonti pia presque badi mzima harumwe makandida walo banu pia kandida wajua wonde kandida ikao katina background katina historiki politiki ya ukaharumu yezi hayende sanai hau hayende sandro haunge na jao iyo avantage sayo inconvénient hasibabuka Henry ye principe ya utungu wa kandida wahe parti jua e principe hiyo ngio opaque certes wafanya voti wa decide shahainansi hauna kandida ya persevere wo kandida ikao ngena experience politique sambi hende handani hajabe haikili lwa hundu haja hasutene fahami mono ka fahami ekeze voti ka jehebo sur maka 3e position ou 2e position donc haina katinga mtoko jamdambe narbe hewoy na ulaga jawasuli ke harumunai par exemple haina kati ngamchanger candidat mbe hanovisi halafu il faut tout recommencer à zéro na banu ngabu facteur intrinsèque ngabu facteur exogène et ces facteurs intrinsèques si on a dans ma force on a m'a répété message ça finit par rentrer parfois il faut 3 ans pour que ça arrive à la fougnini à chaque fois c'est toujours vous recommencez à chaque fois vous recommencez à zéro à chaque fois vous recommencez à zéro iyo kesunika busoli surtout que mwandamu gutungula sur la base ya mwandamu bahi c'est qui voilà chaque candidat chaque candidat il a des principes
il a une position politique, il est quoi, c'est quoi son projet, ainsi de suite. Chatrotoka wende atsungulwa ni president Sambi abangari mdungao. Donc iyo erreur monumentale nganyine avantage akamtsa hamru harahara. D'accord. Chaque a une expérience politique, il n'est pas connu, il faut tout commencer à zéro, haruma période de 15 minutes. Na uo kam kana intention ya hanza mjemwe da mwazevoti ikaula dimu kemru woi hatungulwa enna an avansi hanja mwaze depa shaundwa zia kaudona Dr. Mahamudu wadona Metro Mahamudu wadona Fahami wadona Jao ila dimu harmondu wa mtungo mzima pourquoi jana Metro Mahamudu leo qu'est-ce qui me Fahami d'accord hatola hakanina zali kati haunge flu hau Fahami dia induise Sambi à l'erreur yenda constituer nazali d'accord mais Metro Mahamudu qu'est-ce qu'il a fait Metro Mahamudu il est légitime. Pourquoi aujourd'hui on a changé le Maître Mahamoud pour envoyer l'autre? Donc, Kabati, ils ont conditions opaques. Kazitina, d'autant plus au Kaya, politiquement et stratégiquement, Fumbuni et électorat qui ont partagé. Pourquoi? Parce qu'il y a Belou, na ke Mwenza Shonga, na ke Wapeu, Shaka Memu, Gena Wangwaili, Hawararu, Gena Nema Pesangena Nezi, Wajuhu Mdunga, parce que Fumbuni, on ne peut pas. Par exemple, harmwe wa Chili, les élections zino hadi par région. D'abord, yo shinda ha maximiser région ya hahe. Uodo gena pourcentage ya kaya shinda ya jekaze votizi dungwa normali kabaja hibwa. Uodo shinda ya waswili harmwe mpaka wa ukaya mdu wengi wa votiwa. Ce qui n'est pas le cas parce que oui Shomoni, oui Maître Mahamoudou katina rivali harmwe région ya hahe na Imbajini gena rivali et là je vais arriver à la candidature ya Abdou Soif. Pourquoi Abdou Soif yenda au candidat wahe yeze présidentiel? Abdou Soif, il faut savoir que oui membre wa FD sawana azali nde FD asuli et caché Ondon wahandani wasutene azali wakatafanya coup d'état. Sha malheureusement hakarma kla ya mafia. Et parce que régime ya azali inu clan ya mafia. Harafu ya mafia ihelo ko fonctionner surtout en roko kamarsingo jumwambiani. Et mafia eka huparisi wandele bange hufungwa kujarongowa kujatoa preuve huremwa hata hudaza mdumshaho kujangaliwa wanangu hangaliwa ekahureje hudu roha hureje ile avantage à tout rien du tout ekahunjia harumwema mafia usiku huparsiwa hubalance mru hauhurongowa bahi wakati hiyo ramdumshaho roha na uhulawa halafu kabani kamnanza mangala mwende regime ya azali ile ya bira wandu wajushe wapia waturongowa wareja mwezezo kana posto ranzi zihari hoselea ranzi darusi hamadi homtuje ranzi Junaidi 80 millions ya nyumba ranzi wandu wonti pia wajujewa wankese umaramgo mdi wakaja parufungwa parce que afanya umale hende halole mwana wake Chokiri yakape ministre ngaja fungwa. Donc le wainu wandu wao pia kabati mdu yarongowa wardi warejeziwa wandu washatwiri wandu wonti pia warejeziwa harmoezi mdu aturejeziwa harmoezi CRC conventionnel harmoezi zenuni nsanu zilangizwa na maana zilazikana wandu ikawa mwe parmenu ne yatana Abdou Soif ibahi Abdou Soif ndi yatolwa sha Abdou Soif ça fait longtemps harmoezi embabi yakarenga ihisa habakchana ziunga parce que mbajini pia kaihulu katina baba heno kangu to kosio bosura huzudaho huzushiunga hakautoa kosio shantu amini kiato kosio ndae Abdou Soif wo candidat ya valide wa parce que comme nous avons pourquoi candidat wa gouverneur ya Nzuani ya anzilo bahari hajujewa katika ya seri hahibi kaja jujewa par exemple hajujewa hafungwa shangu bulwa ende shaula kasubuliwa Abdou Soif hajujewa na wamba kahini mrujuka hajujewa kana mahakama hautijindini kana henda Abdou Soif azali il est stratégique ahunduka yange en difficulté mbajini parce que e candidat ya tsungula mbajini ekemba jini kamili watanganyiha wamvoti
yabo azali ngujoka difficulté parce que harma e nombre électorali yambajini yo nyinji hana mwali kamili. Donc ikamdo hashinda afanya les 100% yambajini ya juna ambani yabo il va avoir beaucoup de points na chance ukaya passer. Donc azali hamwambia Abdusoifu yende yake kandida misuri kai mapesa ya kampanye ya Abdusoifu yomni kwa azali amisuri kai mapesa ya hekosu yomni kwa azali wala kandida wa henda ya destabilize e kandida wa mbajini ili ya diminuer chance ya ukaya fanye 100%. Wala ti kandida wa conviction ya ukaya ngutuka uhunda wala kandida parce que baisho ha hundu au niveau national yakati na capacité za mobiliser wandu au niveau ya hizi siwa zoziraro. C'est pas un candidat ikao ngena carrière nationale shawla hakana carrière ya gouverneur peut-être non habango do président wa union. Donc c'est un candidat qui a été envoyé par Azali ili ende ya sabote e candidat ya tsungulwa ne parti jua ili abunguze parce que mono mzimba hajivuru, c'est-à-dire comme mzimba hajivuru ngaria wala shabo dembeni ngaria wala parce que wao ndo vote ainsi de suite dina suiri wao tipengo tukana mo opposition et ko opposition watanganyiha e candidat wo wasambi wo. Donc abole wendo Abdusoifu wongo dafanye trouble feti ili ya kase ye dynamique ya he candidat parce que kabati mwanda mujoka udunga Junaidi jono kwa ndabo wando joka udunga belo wando hefami yahe nondo Junaidi nondo hefami yahe shakabati mruzi wani mwishamba uziwani tusu tuondo bandre la zoni tusu c'est pas uzwani tusu loda hodzima kanga lujulo wando ndo jodunga wando ndo jodunga azali da hodzima basi na le da hollo loti wando joko shana mobilize uziwani bahajadumize mbachini. Donc mimi ngamda mwambie nukaye candidature Abdusoifu wanadamu na muyelewe yo candidature ya henda sabote e candidature ya candidat tsungulwa ne parti jua. Donc abo nyinyi mlona avia vote mkurwa ye ukaze vote zenu ngazijoka ukaza kweli kaitsula dimu voti Abdusoifu geladimu fanya bando kwamba vote utile geladimu voti e candidat wajua bayo analyse. Mimi ngami indépendant ntina ka utsungwa candidat pour l'instant parce que pour moi et ma candidat wa opposition connue aujourd'hui yao blanc bonnet blanc wao pia kwa jua wa wakazo mhono kwa jua hunu Faransa kabati candidat ulona opposition à rupture. Mimi je suis pour les relations entre la France et les Comores, c'est une relation de respect et de mutualité de gagnant-gagnant. C'est pas une relation où je te fais ce que je veux et tu fermes ta bouche. Moi je ne suis pas comme ça. Donc abole wayinu yon de ponto vinjo mnikani garjo henda harmo candidature ya Kiki de la République handani hana problemu ya comportement ya urongowa na mtuangale wewe nchujibu wewe mtufanya ila une arrogance ila hambo arrogance na kandida ikadoka arrogant yeye kangurongo yo fanya hamba bala ho juma kabati, c'est-à-dire il manque de respect à tout le monde. Halafu Kiki haka har mwezi ya sambi hajaka mwezi ya zali certes ngena base électorale parce que au moins Kiki ujua kaya ye douanier Kiki ujua kaya moroni, c'est-à-dire kaya wasaidia izi avantage za hema douanier arditena hasaidia wando moroni bahatemala ba moroni pia watukana mana hawabahizi ainsi de suite. Donc Kiki Katsina par sa capacité ya ukaya ha contribué harumwaye régime pire ya azali ya mando ya ufungo wando na repression na assassinat nge comptable wa he mandat ya azali. Donc pour moi c'est un faux opposition, c'est un faux opposant. Au final, dès qu'elle termine les élections, il va retourner avec Azali, mais il est venu pour casser un mouvement. Il y a dynamique, il y a drainé certains candidats. Il y a déjà balié au langue candidat au poste il y a ministre Nyindwaji Sena. Mais Kiki, c'est sûr et certain, Yaukaya, il n'est pas là pour gagner. Kiki, il est venu là-bas, mais il roule pour Azali. Quelles que soient les circonstances, parce qu'il est comptable. Haïna régime ou Djabo, Djoko juge régime Azali, Kiki ou juge wa. Quelles que soient les circonstances, il ne faut pas oublier, parce que yé ya parasambi, et arrêta kaufunga sabinda yé. Ranzinge kauja ya transformé wa. Donc il est comptable, ne mandats Azali, les trucages électoraux, il a constitution d'abo, il est comptable de ça. Donc Kiki Genabila. C'est pour ça que j'ai dit, vous les Comoriens, vous le connaissez bien. Parce que entre Kiki na Azali na Munibaraka, wawandu walona bilan. Wawandu walona bilan. Hamidou Burhani,
ngarjoko jambe candidature Hamid Bourhani. Hamid Bourhani, je suis vraiment désolé parce que mimi mdukao tikaudum dunga hale Hamid Bourhani ngi harma démarche ya uka stratégie ha Hamid Bourhani. Mimi dana ladimu ni katsungula ni sambi kajansungwa. Pourquoi ou manzanwa sambi randi hale sambi il n'a jamais fait confiance en toi. Pourquoi sambi atupor hutungwa. Nous si on doit hambunga poser une question parce que kabati mdu dévoué ya sambi hamadawe. Shamimi ngam ozen espérer. Ya ukaya amfikirambe candidature ha hoyo yo candidature stratégique. Hamad heli namba kabdusefu il roule pour Azali. Ijo kiri ya ukaya et candidature ha hoyo ikaye avantage ya he opposition parce que ngarjori divise ya electorat ya hambu parce que Azali et kaka jafanya 100% hambu yabo Azali gojoka en difficulté parce que Azali l'idée c'est de faire 100% à moi région hambu à la fois ramasser 1 2 3 4 et à moi zema bavwe mandwaji cha Azali là il est vraiment et ka opposition no kaya kairo maintenant et candidature Hamid Bourhani il y a divisé l'électorat ya hambu et c'est là au premier tour et deuxième tour wajewende wa voti hamwe opposition watanganya mo opposition iyo stratégie kao peut-être ngio njema Hamad na hamba ukabanu jinu ko li votiza ko li ngami sûr certain ka Hamid Bourhani gujo voti wa hambu parce que mimi wami kitika komori tujofanya kampanye ya Hamid Bourhani et kai ipasari tsunguwe daba na daba mimi tukotsawa hauri tsunguwe mwiji na mwiji haujufumo kwa watu ndo la projet tukotsawa ni tsunguwe daba lo hatu ile daba lo hatu na jolilenga tukotsawa ndange Hamid Bourhani hana uvoti Azali zabar hindi parce que Azali harumu mahakume na mitano henda randi 2000 Azali yalo mwezi hata 2024 yo 14 ans 14 ans à pouvoir irvunguze manda ya kiluli na sambi Azali afanya 2 ans na 5 ans afanya 2 ans za coup d'état na 5 ans za renyi yo 7 ans haja afanya na 3 ans yo 10 ans haja afanya na 5 ans yo 15 ans haina no umandoni hamba kabala minjakaya na tayarisha njakana shua rikubali ezabili hajamba kabala nyi wajamanja kutuza ya union na mjijengo tika na mjijengo na union njakana pouvoir rikubali hajamba na mnike na mshanje sharia rikubali na mnike madepite rikubali hakana mahamitano ila fikuwa hafanya na mitana fanya pare ifanya à peu près 90 km na la pitala tuisa c'est-à-dire avoka au quartier pare harumwe soyon les intizonti gela dimaru le mahajana donc iyo c'est pas Azali kana ujua le wenu damba le wenu tukisawa kaya e kangara votu habafu itangwa kangara votu wenu national ntina hata kandida njumtungua parce que kapati kandida yabo yatoa programme ilo complet halafu tena toujours est-il que mimi ngami contre ya ukarivoti mandam ko tusha Hamidu bona katina parti Bourhani Hamidu c'est-à-dire nganda voti Bourhani Hamidu c'est-à-dire baka hundu kujamba inu hangu mimi ngami harma élection proportionnelle ya parti ikawa chef de parti nguhansiwa ekaele wa inu chef de parti jani sorenga afatu huna lukumani na wale wanome shangar jomdangu sara simdoaji shakartu la dimur personnaliser et régime les partis politiques et la dimur des partis politiques ils survivent au-dessus ça ma personnalité qui orange, c'est-à-dire on personnalise les partis politiques. Moi je suis contre cette stratégie. Donc voilà. Yabo yekote yo, satoni se position kwa Hamid Bourhani, ukaya ila dimu ya kane bazi ya sambi ngoja mtungua shanga amini ukaya sambi ay Hamid Bourhani et kahende candidat ba cho contre l'opposition ngejo fanya avantage ya opposition parce que il va casser l'électorat de Hambu ya empêche Azali de faire 100% de Hambu et quand Abdou Soif Hende ende sabote mbajini engeta Abdou Soif mbajini no fanya 100% Azali katijuka na vanhu bobira donc parce que abo wana wandu waza wandu vote Azali mbajini donc
et si critique ye position ka pourquoi on n'a pas pris Maître Mahamoudou parce qu'il est propre hafanya première campagne ikao ijo kirike bana kahundu shahibiwa aditiana gena kabati concurrent har région ya hahe. Malheureusement on n'a pas fait ça watungo mrundwaji comme ça je ne sais pas pourquoi. Et quand on remet qui jamla quand on fait ma sallallahu la rasoul qui jamu jabuha wambe aboti onoi ça c'est je sais pas c'est des conditions opaques et quand on toujours za barendeni. Donc maintenant nganda candidature azali d'une manière ou d'une autre tu vumbua et candidature Abdou Timonisane Kaola c'est quelqu'un qui roule pour l'argent. On lui a donné de l'argent pour sortir un peu de la misère. Et il a cassé, il y a l'électorat, il y a l'opposition, nous voyons pas Jini. À la fou, il y a beau y a Bakisha Mouni Baraka. Mouni Baraka, un gars gouverneur, tu dois voter. C'est par exemple toujours. Mimi, à titre individuel, Mouni Baraka, quand j'ai un jotska, quand on a beau agence en transit, handani, c'est qu'on a pine, na kanzanzi de douane. Et ça, fidali. Wakati yo tika hazini komera assistance mdumshahangu nde ya bale dossier endao ni Munyi Baraka komsa mdumshahangu kana hamile hemwana wahangu handani njaporo njende nafanya mkarakara sini kwa dossier ngamudu nafanya liquidation c'est-à-dire na signise Munyi Baraka nilibeze pine ambazinu pine zaka muhende ambazinu pine zaka harmwa beni boju amba balaka zinu gizo boju mndu tofanyula mna forfait ye chef de brigade kujamwambia amba haramba ifoni si declare halafu Munyi Baraka amba ai bango hamna mshanga babanga mziro amba yabo kamemu yabo hasinye njamfaria wala kaja farilwa hajikumbusa Munyi wae hamba ukaya eka husaya mwana iungo jonkaza Munyi Baraka hasinye e bon d'enlèvement tende tene pine na abotini kwa 500,000 ni fidali na barangazi 500,000 ugarde parce que tu dois enlever c'est-à-dire otimba kamunjua hatu décider yandende sema bahi comme ça parce que hawo mrumishe ulum zero yalemewa ya onokaya gejeladi mundibe haweladi mun na valeur symbolique mimi hamadeli ko hambo akamda lazima mduzijua sha izo nilaumu Munyi Baraka. Munyi Baraka, je suis désolé ngamfikiri hama mimi jusqu'à là tskaudodunga tabakaenda tanga mi vote Munyi Baraka shanja jibiwa ne approche ya Munyi Baraka usiku convoquer na opposition wende wahadisi na unazali halafu yenda njahara ya principe tikapuru principe kandi wahadisi she principe kandi ya hadisi katina hata condition ya ganye harmozo ngozo ntipia amono hama Munyi Baraka harumilwa. Donc Munyi Baraka harumilwa parce que wenda hadisi nazali. Moi je suis d'accord pour le rapprochement, pour la paix, pour trouver des solutions. Cha ongo mwenjo katamba ngebala Munyi Baraka haka shindi ha libere sambi tujokati jibiwa ngebala Munyi Baraka shinda libere omo salami tujokati jibiwa ngebala Munyi Baraka shahujiralie hukubali wende parce que banu ngeladi mujoka Munyi Baraka ngawe na dhamana haruma eze haina dongo ya mweze votizinu c'est-à-dire wewe le fait ya participer à mweze votizinu ya bo cautionner code électoral cautionner constitution cautionner légitimité ya azali na wewe kutina contrepartie wa hundra haungela dimu fanye conférence de presse uonise wakomuri kamili uambie ukaya harmwe code électoral yafanyi waila ye proposition fulani na proposition fulani na proposition fulani ilaza hangu minazi propose uelezo wakomori ueleze pourquoi wewe wa décider de participer et confiance ulo nyo hindi parce que kuna jamba ka non garjo waza hunu bahe kuna ujo waza hunu bahe mananga code électoral e code électoral ke jawaza ke jamba ka wendo wa wala dimu juwazize e code électoral oni sa procédure za udunga kuna ujo uta procédure zitomwe code électoral donc anabo wewe o efeta ko participer kuna ujo amba ka karija hunu garjo wazenga si wenjirize ma police non kuna ujo ka responsable wa daula ou pousser population contre et forces de l'ordre ou qui est responsable na damojo ko jawafe karti tayari rifaso bondanye waka possibilité ya uzia doka wewe utende kandida iyo ke tu dépend namdo katinda haweche ne parti haho ukana possibilité uzia utanganya na bela agwa wambe kanoka watu jama kesi tujini e arme na ije wanaka mtu oblige mwana maballe arme na waje wa kensi shawa tinje mwa bureau de vote hayusukuo mdeclare ville morte watiki mrujuro ho hahe watiki mrujuro hahe nda mwa kampanye izo kabati mrujuro hufa kabati mrujuro hulaumu na izo joka huishiliwa shefeta ukaya ujo kubali wenda mweze vote zino vote na kahundu contrepartie harmoye code électoral vote na kahundu contrepartie harmoye prisonnier politique vote na kahundu contrepartie harmoye garantie ya transparency
kuna uja urambie kaya sisi ekawa ajari wazie ribalema ke sisi rizima armo itinda hele code électoral ya hamba il y a les forces de l'ordre il y a la police waondo lazima maintenir ordre dans un pays. Donc wewe hukosione ukaya sharia shikubaliwa, donc abunga we responsable nga we comptable wende we légitime zengo hizo. Mimi yode divergence na iwo na hosoni mwawe ukaya toujours seul yabo wewe nga we candidat à un ministre, un poste ministériel yabo ufanya kango jukanda washindwa sha wewe ngwendo washindwa juu angare azali parce que hulemewa kama opposition iye mapesa maunjilia ya hisa gani obligé mjie harma fazi ya ukayaribunde jahamu amwe pouvoir. Donc voilà, donc ye kote hiyo nti yono bahanu nikao mimi ngamuhurtike kritike mwenye baraka shanga mjujano nisa avantage positif ya haho rahane jakana fikira za voti yazalika jakar mwezi osku naona ye skuze pare za kautilwa bahi sanda ya tenda tule pare kamili ye sanda ya hisa kabatika wana kutuka pare tamba ukaya mimi ingetika omwe kamduka tushundu fanya nti atufanywa hao wewe bismillah mashallah ye sanda ya ushindi hui tapare kamili ushindi ufanya na rongo nongo. Donc wakatoka gouverneur halafu tibete na madel na hamba wewe mndu mwanza roho njema naturellement ani wewe mndu wako na roho nkuu ya ukaya shaye roho nkuu ya hoyo kende santi parce que na mndu jombe ndazema entiki tutahaze manganzo programme na wandu wa hudunga pia wandu wa siasa e problemu kutina ma technicien kutina projet ngo sholo munyi bada ko fanya conference hunu Dunkerque na jana ufanyila waja wafanye wende mndu wa handani wanika wa organiser événement conséquent hunu Faransa ya ukaya ngonzo intégrer diaspora parce que vous considérez que diaspora yo force positive enge diaspora wa ufikiri ila dimuri wenu bortonda kandida wa diaspora wazilwa ila dimuri voti munyi baraka pourquoi hafanya conference hunu ikada Dunkerque rende yabo rifanya wanako intervenir proposer mahoza ya hatu nenamne kaurjo kufanya yeye ha considère kaya wandu wa diaspora inu force na mkaze de discours mwangalie parce que ma directeur de campagne waho kwa tujo ufanya hazi il faut rengeze video d'archive ukazeze intervention za kufanyiwa yabo wewe ndem ndorinka malheureusement roha mwendi yofanya recommandation mimi wa handani na ufanyila projet na husumete na handishia ikaho horenge peni hunjibu horenge dossier hindi kamdu kupora matai wa Bilo Kafuru nde sabote erwaria ya nambua parce que j'avais organisé un forum hunu Faransa wakama jeune wazola Faransa wazungu na d'origine comorien wakataya rojo fanya stage Komori wa découvrir Komori ikawa financement ya billet ici sur financer nusu tisaidiwa na la mairie ya Corbeil hurenge barua yo hujibu abanika madame Matan ya géré dossier madame Matan baraka mapesa na bomrumia plus de 4 millions et 4 milliards mwaja mkofanya forum hiyo kamja shondo hundra même pas 1 million 3 millions 6 millions mwasaidia na zoni kume wa Komori waja mwa stage Komori waja découvrir Komori. Donc les managers moi ben kabanu nous proposent ngo shawando lo dingoni manyu ils sont pas comme vous, ils décident au-delà de vous et ma conseiller ils sont pas des conseillers techniques, ils sont pas des conseillers politiques juste ngamjo hamba mwambe juste comme ça mgaspie mapesa la kufanya dans forum dans quelque pour rien chaque jakana suffit hauna mbie recommandation nzima wa ya rengo skula hula moi mettre en place ho hamwe periode he ezia ha. Donc abo monsieur Munyi Baraka vraiment wende mndu kao ambo se uparofanya projet ya ukaya utie diaspora obohari ekari ja abo bahara bandar Munyi Baraka rivumbua Abdou Swef rivumbua candidat wa Sambi rivumbua makanda pia ya abo bahara wasuli mndu azali mahakumena mitano yaezi ukanaeze ujeshi yondezi wa Rumando parce que kutaka tu n'avais pas de compte à rendre à personne hufanya beaucoup de choses imahamili wafanya en tant que militaire watu kufanya politiki tu as fait plus que mahakume na miraru waifanya ya hizi malgré tout ça mandat wa votiwa ya politiki tu as fait yonde mpapa hanu wa hanti resultat chez mandat za dunga pia tu fais que de la politique constitution et objectif ya haho comment je peux faire pour rester au pouvoir le plus longtemps possible kutina projet politique ngoni ko wandu tabiri c'est-à-dire tabiri yomdu kaji ujuishe sheka huni kandu programu yomdu juishe ka hamba ngutu kufanya jao bakcha jao meso azali kutina programu shanga wena pouvoir na mfu uleweze mvuza ukanga mjohiba ujo twazibinga mdu mfunga
iyo sinde namna kufanya siasa. Donc abole weinu wahanzi mbili za tomdulo na vu il faut pas jemdulo na vu hanawe ya huwe la force est battue par la force. Hau Mwenyezi Mungu yafanye zahe ya hurenge shakabati taratibu tena ya ukaya wanadamu wakane espoiri nawe parce que izo watufanya wakatoka shababi wakati wajakaya washilema hamengo mine tinaba haondo nanja mu Alzheimer kendo joko shinda ufanya rongo wewe abahanga wa president photo ikao ambo eseye eze file uzivuno de mdumshaho ni mwana aho omwe wakati darusi hamadi yakayabo wandu wakawona autorite gabajaka nkudi ho presidency leo passeport leo dhahabu ngarjuonro sisi wasangar juwao yeulo derrière ya mapesa he mwana mshawe ndo yeulo derrière ya fere dhahabu ndo bi on sait tout ngarjuwao kabati hata ngarjuwao shokati koti propice ukarizambe shangar juwao humtau am sacrifice intérêt za hema komori wadodunga bie wenda hata onda Addis Abeba odwara jebushini mahala karo juli bazu hukume hasibabu dhahabu ikamjujo hirejeza mapesa nganyina ikene mapesa nganyina yo pourquoi mababai hananye mapesa ngamaza hata mdanganya hakili kamtujo waza tena pourquoi kilomengo mine na tano za dhahabu zilo ajal mwa wa Komori zilo ajal mwa ndu wontipia c'est quoi ça? Donc ngarjo ushatongeza azalia ba hainu ye uti responsable ye humanipule de mdumshaho na ne mwana aho sha azali wewe kuti wakatoka ujitaru mukanamba mwiso ukanamba limiti ntiti abakutina limiti parce que ngazalu kofikiri ntwamini kautukubali mwana wa hande gendarme officier de la gendarmerie ntwamini kautukubali izongo zifanya uzinu izosi gejalatimu izoka jalatimu hamu mandamu ikao wandu wa hujua we azali yaho mnashioni azali mnashono widadia azali mnakasoma Qur'ani azali donc tout ça wanadamu mimi ngamjokaya 80% ya hizi decisions zinangao zote za hao habaha bana hata ezila hema hamira wafanya omwe ikana itiso ikafanya rongomba abi parce que idarusi hakabo shara zidarusi ya jaya roha ya tuyabo omsaja jauzidi kabati limiti kabati haya haina rongoza kudipenga tuka kazoezi hiyo. Donc mimi tifanu darusi shanga mtauo wakati darusi akabo kadoshuna majana shenda manaba kamba respe wakaya sheo shahezi ezi kaurelwa shaika ufanga rongo ikaudunga ustarabu shatinda abaha fatuhu ya rengezi dena mtazahe c'est fini. Donc abonge mimi ngamkazo yabo ngamjo reprene et mardi prochain ngarjo urenga ridekortike yeze faida ani yeze ngarjo dekortike et ma candidat wa les élections za hezisiwa neze pouvoir za hezisiwa parce que moi je suis un fédéraliste convaincu. Je ne suis pas pour l'état unitaire centralisé ou décentralisé, je m'en fous. Moi je suis un fédéraliste. Donc mimi gamjo janoni so wanadamu walo banu kaya et helize pouvoir zilo za ma gouverneur ça sert à rien d'arrêter gouverneur ba 4 millions par mois na fond noir ikao katina pouvoir de sokando to ya licence za videte ani ye pouvoir dina iwona bo ilogo waluhi de kanga bo autorisation za pêche artisanale c'est-à-dire comme ngena mlozi utaho ilo nangalawa yantwende yalowe ngojo ka uniko licence ni gouverneur na yo ka batumdo ko ta licence twenda halowa basi hamuna be pouvoir de ça ilio. Donc am mfanyira ni comparaison ya heze daula za vira pia eze constitution zisiwa parce que minga mfikiru kaya ekale ulifanya fédéralisme renforcé rangalie les entreprises à vocation ikaongizo na intérêt national na entreprise ilona intérêt général rizito wori séparé gouvernement ike indépendant et gouvernement fédéral ike indépendant ye gouvernement ya fédéral ya hezisiwa yiji concentre haruma eze voti haruma eze compétences ya hezisiwa ngela dimu ye politique énergétique et code énergétique na code environnemental déterminé au gouvernement enio chez conduite ya he politique énergétique dans le cadre de loi ya fanywa mo fédéralisme ikaye compétence exclusive rendi au fixé bay ya homenje.
Dans fixer bei na bonga mina programu ngamina proposition za ufanya tous les candidats doivent prendre. Ngatina uhususia washinga zijakao sisi hana iladimu henti conseil ya notabilité parce que sisi ya notabilité hana roli nku par rapport ya nzuani hana mwali. Enshi ngeladimu spécificité za hatu en tant que île autonome. Donc ngeladimu rifanye répartition ya he pouvoir depuis le gouvernorat hamwaze pouvoir ikao ngeladimu zi dépendre ne pouvoir électif ikao ngeladimu ndu joko zende sawa harmoi au niveau ya he ezisiwa neze region wakena pouvoir réglementaire ikao yo délégation de pouvoir ijoko nikiwa ne daula ku haruma ye eze gouvernement local. Et ça donc on n'est pas obligé d'avoir la même politique économique. Donc yon ndio njuuni sa harma et prochain mardi ngarjo analyser candidat par candidat et kange na programme yaribeshe ngaribe hao et adresse email ya hatu yabo haina mru ikao ngi harma e cabinet électoral ya hema candidat hao yaribeshe programme ya he candidat hao sisi ngarjo analyse ridivulgue irisaidiwa komori risaidiwa komori wajue ishu watungu wao rirohe harma logiki ya region na famille renda harma logiki ya utungua kandida ikaunge haku rijeri mjuije harma sila hamba parce que wane problème kandida non pia kartina barometre ya umjuije ekaharoha par rapport à maudu kofanya hindi ihegaja fanya eshamzia hindi. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amfikira mara magarjo timi 19h30 sha connexion gombi la prochaine fois ngarjo essayer d'améliorer o wanama modungo yabo shime njomba hangu usifatabiti ye na na Abdou Souleymana ainsi de suite na Papa Faye. Donc ngambashuni marhaba na partager halafu la prochaine fois hainu joka hanza yana intervention yani beshe ngamjofanya ni m'inviter harma et prochain discours tous les mardis de 18h à 19h30 réessayer apporter des points de vue hatu ikawa hizo kazi ti partizani shahena kandida ngujourenga halafu heni ulo harma kabine heni ulo ma hamweko ye bureau politique ya he kandida wa hao rekamji jengo rekawa ndwa he gouvernorat kandwa he union waribeshe hizo programmes za hao rizianalize rizionise osonimwa ya maraia wonsi haina mndu yarenge shua ya hahe ya juwe kangu voti hindi ya juwe ukaya vanu sonti pia ngasima comptable wahe ezenongo zinu zonti pia d'une manière ou d'une autre reada zange comptable reagissenge comptable namna je zongo ngonjo mia zonti pia watife mandamu harmaze voti zinu hasibabu siasa watife mandamu s'il vous plaît watife mandamu hasibabu ndeze voti zinu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lanfa minkum.